Reune udah ulok ubalak yang lut kelesen. Ya ubahkat une ubre ubalayat lut nado udang pom kebetulan kot ubah juyo asli paru hado udah dentai yang nehu hatom de ubre ulayat step by step. Kajing mentoy yang doktor tiara long life ladu jo. Unyo kren minimum sikerna. Namar balai kiwe ki MP. Kibinye tray partners mangi. Kin support. Uwe un ai 10 minit, uwe un ai kasat minit, uwe un ai lai 10 minit. Poi sikerta kubi kren mentah sikerta kren ba. Sikerta. Lada yo keren ma isi kenta la tikena haka kitab ke bapra umbete ni kau dau suam halal ngalai dang sen hagi ki tenjat segi ki tenjat tayo ki baladan ke jingkren bat ke jingongro agaba wei ilaong bat lasei ki kertong bat yong banjir ki banyo bat tha sedai sepodal hi bat habangi pha sepodal hi kinyo bantran ro bun kenta. Namar kian jujur yang kata kacingyo bantran jong i doktor BGA je sungkan antai po dalhi bagi yong bang ba ije sungkan uyo bantran tangsan minit andre u kortong jeki bagi mut batha hana uyo bantran sikenta ngang so banong ipiko ki paiba bae wat nom suku batlay kata ngang ade u chairman jong ka KCGC baka pnya ya ke yeng hante ya ke jindor bara po KCGC ngano panong watang hake di siru lada ubakren jong kanuru umla bantren ya ka 10 minit namar nga kanum aitor palat ya ka 10 minit kata ka 10 minit ka banga ay bantren ya ki hapo dor baru dentang lada duna kinong tren lani kinang isim penta andai sepi sene lawan berpensutu bakla ada utau nong nikmat baki kinsai unyo bantren sikita hapo parlemen to motor mapi para nong sungsung lada hapo district council pinyo bantren tang 10 minit atau hapo laban bila pinyo sikita hapo district council dan tang lai pumut kinong nikmat 10 minit nyai bantren hapo parlemen kidan sanspa south lainut kinong nikmat atau bila pinyo harus sikita bantren kata gede kejing persen joki ban pensutu bakla na ya kejimut jen berkat jong pi ki paiba labadan ban pensutu bakla nang ni sukmat ngalong pi ki paiba jet suraya kejing sisa wat junget ya kejing keren bat ya kata kejing keren jonga ka bangong bangaanat man keren tang 10 minit apo KCDC wat ya kejing sisa yu pi salap baklen gede kejing sisa watang hadis konsil ro ngailatang 10 minit ya we ban keren Balabon ladadai babon kinang sumbenta bangkran le ngai tangsan minit hi mangaru antai. Pemla bangkran tam ya kasan minit. Kata kadai kajing persang jogi. Kajing persang jogi ban pensulho bakla kajing persang jogi ban penrung ha kajing mot jing perkat jogi kinang sengsang. Namar kata kadau ngaso ban kentu ipi to yek ya kajing sisa la kata kajing keren jogi ka donnem ya kajing sisa naman ngi wan sepi ngi kwa panai jini kai ngi kwa pintip ya kajing sisa dei namar kata kadau ngi wan mat pensai pada na kapor kenang babi pinyo ya kajing tep ka bamnya hage kajing tep ki badai kanu ka badai bat kanu ka balai desai sistem pai bang anum keren jong namar bai dan presiden rangba hane berpensau sibonyi timat bai insai ibat sepensai akan kejan de namar kata sa jisen so banong pikir di pai bang wan dong ki ya ka jimot jing berkat jomni gomba bila jing tersan ya iba riki eje senton ibalalek bangkwai hadwar jonglei sa jisen na ka parti jongiro ngi kentu ngi bannya pi bapi dene ya kata ka jing tersan barat ba jomni banaya ka jing jam ka buron yai Dr. Patkam Merbo ibadai ukertang ya kebaga Voice of the People Party kalau say ban penian nak kata ketika by election MP ha ketika ketimta tentang dari kentin bakamian
Ngai kublay pi kasnong soyong bro kuwe. Ngai kublay pi pagba baro kat kibala ban one nation kani kajenglang ban snap ban sngau dalam bijong skor ya kay kabangi kum kapati gidan ban persngau. Ublay ukur ku ya pi ublay ukur ku lang ini baro kublay sibon kublay siya jaro.